Okay, this time. Okay, mamati na kita sa una pag-ambaw ni kagrupong Rosalinda Debil sang barangay Victorias Dumangas. Okay, para gini sa atong tanan nga may mga problema. Okay, kaya nga problema or even sa mga wala problema. Sa tanan nato mga problema, kag sa aton nga kabuhi no, so God is my partner. Okay, palakpakan naton mga kagrupo, mga ka-short. So wala pa ko makakanta, ginatamyaw ko anay. Ang akon nga mga parinti, dira sa Barangay Suhoton, Barutak Noibo, dira sa Rodriguez Mansion House. Mayong hapon sa inyo tanan ni Muray. Mayong hapon sa inyo tanan. When life for me is filled with misery, I don't look back into the past. I'll never be afraid to walk alone, because somebody's by my side. God is my partner. He is everywhere at any time. He'll always guide me, take away the sorrows that are mine. I know that someday, when the darkness will turn out so bright, if you pray to Him just like I do, God can be your partner too. God is my partner. He is everywhere at any time. He'll always guide me, take away the sorrows that are mine. I know that someday, when the darkness will turn out so bright, if you pray to Him just like I do, God can be your partner too. If you pray to Him just like I do, God can be your partner too. Thank you. Short FM. Okay, salamat gid kagrupong Rosalinda Debil with God is my partner. Basta upod nato ko na si God kuno wala sang imposible. Kag syempre ato mga problema basta malapit kita sa Ginoo kag nagahimo lang sa insakto, no? So malikaw kita sa mga pagsulay kag mga kasalanan.